بربستن کوبه مترسی بوج نافچونا پروسه چنه متگل برای زیور اوزدمیر پارلمانتاری بری آک پارتی کو دج انقره گل مدابتم ده بحث کن برای زیور گلک سپاس کن گل مدانه پیفداری آک پارتی بجت نا چه بد پروسه زیده به تدریش کردن مترسیش نافچونه یان جین تگدانه هنه دیت نا اف آخفتنه هوشیاری نبو پککی یان جیب گشتی لانه کت نوا ترکیه ده هولدت پروسه تگ بده بله دم başka şiar ve projede malum dibêjin işe xêr de bilez bikim acele bikim işi ev işe aşitiyeci inşallah eşeki bi xêra nava Türkiye'de o herama Rojava'da nezi çil 5 sali şerek berdavam bu nezi 100,000 insanı mahatı kuştun eştere bejim valat Valak bu gelek bedelek mazın hattan jboroji dve şoğlu da bankaka bixêr heye bankaka bi jbogo şer ravesta heye ve bankada jî banka aşitiye ve banka aşitiye jî malum demek ki go mırv acele bike lez bike vi işi aşitiye go به سرفرازی بسر بینه وکیلوده معلوم دوی مسئله دا مسئله که گلک گرینگ مازنه نه بس تو نوا ترکیه ده هرم که دا و dünyaya da ilo yego دوی مسئله دا ژئوپلیتیک siyasete xo peş dikin tinin eştere bizim her yeki gelek hesabına دوی مسئله da yani jboloji AK Parti Serukkum var bu ve meseleyi de irada ka gelek bir kavi daniye pişti mesele jibogo ev mesele çareser bebe ev aşiti biser hera bixir bige nihayete ki jiboloji ve irada xo hem aşikardı ki hem ji datini pay bir mesele malum ve meseleyi de ne bes nava PKK o Türkiye tane utkim gelek devleti derici dve meseleye de her yeki ego taşeron tuye dikin yego hesabı kivan heyet ve hesabı da nafazın dve mesela nava Türkiye hal bebe yani bir ser keve jiboloji gelek va hesabı da yokuna hem yani banka öcalandacı ma bas em mesela hendak devlet de hemen dici prosa ke hausa giring bu Türkiye ve herime jib geçti Pengava ki pavajın prosa tek biçit. Yani kiş devlet mesela bu numune. Bele yani devlet cihana deri devlet ji nava Türkiye'de ji yego ve mesele naxwazın go çareser bahana. Yani her do aliye de cihana ama devlet cihana. Yani devleti gol Türkiye'de naxwazın Türkiye'de heremede peşte hera iştere bejim ve mesela navaxo gavago Türkiye safi bike Pirskireka Türkiye namine Pirskireka gelek mazın yego eştere bejin peşiya Türkiye digra ba abori bi siyaseti eştere bejin teknolojiye peşte çune hamek ki frene ve tabire go makul ba frene kaya ve frene Türkiye gavago rakij hole raba Türkiye hem abori hem de harem edeci hem xudi karara, xudi sözü eştere bejim peşte çuya Türkiye ki yani de heremede vazifa bırakıyamazın heremede de herkes çavi val Türkiye'ne ama Türkiye'ci mesela ki nav xoda haya او mesela hatta bu çaresi eğer sadasat niyeta devleti AK Parti bu serxistına proseye hebet şey çubuk da ku ne çi devlet neji aliye ki navxu proseye tek bedet Yani Türkiye, nava Türkiye'de bu ve prosesi gerek hal belki. Bes ne nava PKK o Türkiye ipteni. Beli mesela Kürtçi mesela ka anha nava Türkiye'de perskirek habu ki hafkas bedel hatadan. Ve bedel edici ve perskirek jibogo çareser baba nava Türkiye'de gerek gavle edici gerek yok. Bes PKK danina eştere bejim danina çeka gavla ki başa peşte çuya. İşte bejim banga Öcalan gavla ki başa peşte çuya ki. Fesa PKK
gavla ke başa bes ama nava Türkiye'de ji persikre ke ma heji hana yani PKK aliye şer bu aliye şer da tu hab aliye şer eştere bizim çeka datinin lehevditinin aşiti de ole ev ya gavla yekemen ama gele gavla dici hana ki dua banga dici hem komisyona jibogo meclise de avabba gele gavla ki beş o dua meclise de dua komisyona da gele işte go böyle akıftın bena karar kırın hana yani از پاشی که مثلا بابت کمیسیون چی که حتی که کجکیجی داخوازند بجد دولت پنگاوی جدی نها وجد و چبن او پنگاوی جدی دولت پا وجد و حتی آوات نوی کمیسیونات نوا مجلسه یا پارلمانی جداد و چه بیتا کرن دو نابینی گیروبونک هیا پاش و ماینک هیا پنگاوی جدی زیکانای نهاویتن چی که تا دست پیگه گوت مادم شولا خیری ادوید زیک پنگاوی نهاویتن Beli yani devletçi dve meseleyi de ne hükümetlerin Türkiye'de dve meseleyi de gavul tabice devletçi dve meselede yani ilo devlet u PKK bes hükümet beli yego devleti idare dike yürütme AK Parti'ye Sorunkomar biraz Recep Tayyip Erdoğan hükümet aviye ama dve meseleyi de devletçi mesela askeriye işte becim MİT İstihbarata Türkiye avana dva mesela tabada hene o devlet bu ve mesele o çareser bike gavla tabi jeyro ha gavl çina evya hene gavl hene hali hazır yani aşikar nakın çıba aşikar nakın çünkü en mesela ve aşitiye vakt beri ve gajmagut gelek ego nakhwasın ve mesele safi jibbana jibo uloji tiştin dibin desta mesela demeşin vakti gavago aştere bizim gavul hatta abitin aşikar tıkın ve mesela dayna çeka böyle avya nezi sabati de akıftın te haberdan bes ama dros seruş beri hatta diyar kirin ki gol flanci ve sembolik işte dayna çektara ya PKK ve çebekli. باشه سر آخفتنه که عبدالله اوجلانی اگر بزنم که شروعات چیه که چه داخوازش پککی یان که گوتیا سردما شر چکداری دومای کات سردما پککی دومای کات تو سا گوتیا سردما دولت نتویجی دومای کاتیه ترکیه برف دولت که دیوت شد غیر یا نتوی یا نجات پرستی که گله جراجی شر سرفی بابتی چه بینه تایی بتیجیل برانبری کرده دولت بس دولت ترکیه یا ترکایه Yani ya rastı bir mesele gelek kara şirova bika ama demin hana mırv carna bedenk beji bu bedengi de ji xerte de hayaj bu mesele go safi ba bes evkel vedere ve mesele de gaba go evvena be ahıftın be haberdan teması yek insaneki ferdeki Kürt gelek pirsa karabka gelek suala karabka a bersivaviji ne gotune heye bersivji ama dve ülkede az naxwazim ya rastî ve mesele de zafe bikim çünkü peki madem go ev euro em ve mesele virda anha amatne ve kademe jibo çi afkas insane mahata kuştun yani pirse kemi ha eviya ama Türkiye'de de haremede nava haremede Türkiye devlete peşte çüye, demokrasiye hodiş peşte çüye. Gelek kısmın kemayı her benci Türkiye anha nava rojevede nav devleti haremede gelek hem demokrasiye ve hem jibi idara ve işleri becim gelek peşte çüye ve demokrasiye daha çetir gavul te avitine ki Türkiye'de gelek bedel hatedan dva bedela da gelek insanıma iştere bizim dve meseleye de yego va mesela karmı çareser bkine ki iştere bizim holi hatır akırın jbolu şey böyle iro mesela gabago hata aşitiye de malum dinavmede de örfendeci nav insana da gabago aşiti çeydi ben ali vana aliye ki mırv gavle baş ahva da çetira
مرو مسئله باش بگو ام مثلا بسر هر مرو خبر بده دا چیتره ایم شخصی میجی از بخوا فرده کی کرد بله پرسیم گله کنه اما ایرو بلکی ندم دماوا پرسابا واسوارا پیویا چهار سر کرنا همی پرسه همی پرسگیری که صباحی چک دانانه دوز با اردوغان ده پیامک دیروکی پیشکش بکد چه پیش بینید توی پیام دیروکی ده هبت یعنی لخوش بونه که گشتی ده هبت آزاد کرنا وان کسین کو صدمین سیاسی هاتی نگرتن یا جی تو بینید چه هبت پیام دیروکی ده yani peyama diroki de gavul ya rasti biraz serok komar bereci ev ya mesela ani bu zaman de haberdani vide işte bizim peyamı vide ev ya diyar kiribun ya rasti ev ki ama tişteki hususen yani bir taybeti jibo rojas şemye septi akıftına vide çaya rastlayıp ki dva mesela da jibo beri em mesele go hatibuna haberdan akıftın ev ya ve bir sürü kumar bir zamana ki burada mutlaka hene navvanda yani em tahmine kem karım bugün bu fikrin ve tahmine hem karım bejin bes sürü kumar bir taybeti ve çi bu akıfta ev ya rastlı ev burada ez nizanım ez ya bilmez zaman ama jibo işte bizim yego PKK işte bizim kısmego jibo vegerin işte bizim nav devleti de beri ve dema pavajı çareseri ya 2011 hatta çarda da gelek mesela hatın haberdan gelek mesela aynı zamanda ve meselede ama mesela biz zafi de avana o mesele ve dönemde anha ve binne zaman muhtemelen serok kumarcı ve mesela rola harima Kurdistan'ı ya serkerdati harimi peybatici serok barzani pevajwa bereda yani rasta khud navda bine dest peşxeri heriyet wana bine jbi ku pevajwa ka usabet ve jariji hatta yakam qunağa çek daninet nava harima Kurdistan'da da privatçı ko Sıbayil Süleymaniye پاشروج هرما کردستان گل ترکیه چین چه بکن پیک و که هف پیمان سر آستا هرمی حتی سر آستا یعنی ولات نافچه ایجیب گشتی اگر پروسه ها تو صداست سر گرد yani spasiya hoş ve serok barzani yarastıya tev emdibejin deva mesele Türkiye ne Türkiye biteni herem edici roleki gelek xiste sermili xwa dve rol deji hem Suriye hem Türkiye işte bizim lehereme ev rolego gel hevi dikir ev role xwa ya rasti tineci dve mesela deji beri lehereme Kürdistan'da jibo va mesela emzanın yani emji drojnamada takip dikin ki devam mesela da evci de her evkede her kademe de ji ciditin hem evci hem ji biraz neçirvanji spasya hoş bu vardı bejin ev rolji heviya gel buji yani ev rola xo ani ji arastı قالك سپاس برای زیور اوزدمیر پارلمانتار بری AK Parti اینجا انقره گل مدابون قالك سپاس بوه